ከአንድ እንቁላል ላይ ስንት ነው የምታገኘው? 50 ሳንቲም። 50 ሳንቲም። ኦኬ ይሄ ሁሉ እንቁላል ስንት ነው? ይሄ ቢያንስ ነው የምታገኝ አንቺ ትርፍ ከዚህ በቃ 100ም ታገኘ 150 ሁለቱም አለ የሰጠኝ አለ የሰጠኝ። ኦኬ ከ100 ብር ላይ አሁን ቢሳካ ብለኝ ነው ወይ ተለምጂ ነው ሰኒፉ ሰኒፉ ስለዚህ ከ100 ብር ላይ 30 20 ብር ነው ሰጠሽው? አዎ ያለኝ ነው ያቅሜና አዎ ማለት ነው። አዎ ያለን አንድ ቴምር ቢኖርን ከኛ ያነሰው ማየት አለብን። እኛ አሁን አንድ ቴምር አለን ያንን የሚያጣ ሊኖር ይችላል ብለን ማሰብ አለብን። ከኛ በታች ያለው ነው ማየት ያለብን ማለት ነው። አዎ ያለን አንድ ቴምር ቢኖርን ከኛ ያነሰው ማየት አለብን። እኛ አሁን አንድ ቴምር አለን ያንን የሚያጣ ሊኖር ይችላል ብለን ማሰብ አለብን። ከኛ በታች ያለው ነው ማየት ያለብን ማለት ነው። qabaniif kanamu warrakate adda godhataniituma kan qabne wajjis gargaaranii wajji nyaachuma qabaniif kanamu warrakate adda godhataniituma kan qabne wajjis gargaaranii wajji nyaachuma زين الشهور أهلا يا أمان حمبيلي بيدش خير رمضان برودكشن بلو فيجن ملة ديرا كان قبل يرو أمانتنا دانغلا يوكين جوزي كنن أكبشان كل ديل مانغو جوزي يويو صافي مانغو في مال كان قفا دانغلا نما مركاسا كان نمتي تولن فيبول موringa appili fi kan kana fakkaatan hunda dhaabbatarraa beekamtii guutuu fudhachuun raabsuurratti argamna. Namoonni iddoo daldalaa qaban maraaf oomisha keenya biraan ga'uuf halkanii guyyaa hojjetna. Namoota oomisha keenya filataniif iddoo isaan barbaadan yeroo barbaadanitti heloonuun jennaan isin cinaa jirra. Hin yaaddawina konkolaataaf hin yaaddawina. Saa isin barbaadanitti yeroo isin barbaadanitti iddoo feetanitti konkolaataa keenyaan isin bira ga'uu ni dandeenya. Eeyyee yoom kana qofa fasaashii Bright jedhamu kan uffata keessaniin ittiin qulqulleeffatan maraa nu bira argattu. Isinummaan heloo jaa. Bilbilli keenya duwwaa 911 odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaadan duwwaa 9 duwwaa 5 nuqunnamnaan isin cinaa jirra. Bulloo Vijin Production mul'ata dheeraa kan qabu kootta waliin taanee mul'ata keenya haa dhugoomsu wal qabannee karaa guddinaa waliin haa deemu. Bulloo Production mul'ata gaarii. Abbaa keenya irraa dhukkubee halee narraa dhukkubdee akkuma fidee cinaaqsan irraa fidee kuma 30 gaafatanii kuma takka na duraa irratti faallaa afaan harkaa hin qaba hangas malee hin qabu kuma takka itti naa guutuu ni dandeessa. Hin qabdan isin hundinuu. تقولي ركضه هيا هلين نكويته هم صدق من جافة أنا آخر ما في دري أنا أكثر نرى هم تكنا دو يارة في ماليني كان كفالي في يجوا سريفو أسيس نمم بيهو هم تكتنا عودو ندين ديسا الله كمو أسيس نمم بيهو بيته بيخاتن سنجات apa tuh jere بيخاتن سنجات هم تكنا جافتني هم تكنا air nadur air te هم صدق نجافتني زان سنيفو نمم بيخو بيته اتناغوت ندين ديسا أرشة هم تك أرشة هم تك إسين جافت دير
Tokkuma asin lama. Okay. Beekaatiin sin jee kaameeraa agarre dhaabata jiru. Badhaasa dhabde. Asirra laal. Beekteeti qonni rakkadde. Abbaa kiyyaa maraa kamaa fideetiin nan dhageessu. Akkuma nan dhageeffattu. Jireenyi qaaloo keessa namni akka yaada walirraa hin fudhanne tahaa jira. Inni wayii gaafachaa jira, isiin ammoo lolti. Rabbi si haa filate. Yaa Rabbi jireenya kana nuura kashoomsi. Yaa kama fideeti kuma soddom gaafatan halee dhukkuba kuma takka na duraa irratti cinaaksan irraa hin fide. Sai sana man beeku beektanis kuma takka tinaaguutu ni dandeessa ariiroo kuma takka qofa na duraa irratti. Akkasi beekaatiin siyyaa kaameraa laal xawatu jirra. Fayyaa xiqqoo irra kadhee abbaa kiyya dhukkubee haleen dhukkubee mana akimaa fide cinaaksan irraa hin fide. Kuma digdami kuma soddom na gaafatani kuma digdami sagaliin qabu. Kuma takka na duraa irratti. Kuma takka tinaaguutu irra kadhallee beeku beekte. Asis naman beeku. Kuma takka tinaaguutu hin dandeessu. Ayyaa. Xiqqoon irra kadhee beekte abbaa kiyyaa haleen na duraa dhukkubde mana akamaa fidee kuma soddom na gaafatan. Kuma soddom irraa kuma digdami sagalniin qaba. Kuma takka na duraa irratti asii naman beeku beekte kuma takka tinaaguuti takka harka dhallee beeku beekte anis. Kuma takka argadde hedduu furmaata beekte waan irra kadhee jiruuf jecha. Saniif waanuma dandeessu irraa waan na gargaartu hin qabdu. Galatoomi. Beekaatiin sinja kaameraa. Firaank. Qophii ramadaanaa dalagu jirra. Saniifuu si addeessitee wanti waan yaan sinjee kun xiqqollee si addeesse. Rakkattee qalbii keessa rakkattee. Okay, kun qabeenya keetii miti? Keetii miti? Abbaa manaa hisaabanii jechuudha. Saniifuu ati godhuu fedhii keetiin waan dandeessu godhuu hin dandeessu. Waan dandeessu godheetiin jira gama. Jechuun hangana malee kanaa ol. Kanaa ol godhu marii haddeeti. Marii malee kophaa kee godhuu hin dandeessu malee rakkoon garuu si dhagahamta ta'a. Okay, galatoo. Deebitee ammatee wanni godhuu fayyana fubeeta amma kana si kannus. Deebitee yoo dhufte. Ammas. Okay. Yaadna kee hedduu bareedaadha. Miira bareeda qabda maashaallah. Baraasa qabda dhaabbata qophii ramadaanaati waraabu jirra. Ati namaaf ni aduutti. Hangam takka namni garaa nama laafaa sallaalutti namni waliif hangam takka garaa walii laafaa. Namni rakkachuu danda'a. Namni hin beekamu beeyde waa'ee namaa hin beekamu. Namni dhugaan rakkachuu danda'a. Namni rakkachuu danda'a. Nama rakkate saniif warri qabu hangam takka naasuu qabaa garte. Sallaalu jirraa jechuudha. Maqaan keenya? Daaya maashaallah maqaa bareedaa qaba. Maqaa qaceelloo jechuudha. Qaceeltuu yookiin. Maqaa bareedaa qabda rabbisee qaceelchuu walumaan irratti nama qaceelchuu. Akka koko badhaasni keenya badhaasa ramadaanaati beeyte. Kan ramadaan sunnaadha jechuudha isa furuun. Saniifuu kanaaf isa kana nama badhaasu jirra. Ati yeroon ifin akkas hin jiru san badhaasa kee fudhadhu. Yeroon akkas yeesi gaafadhu. Akkami jaalala abbaa keetii ni jaalatame abbaa kee? Abbaa keetirra dhaabdeeti? Naasuun si dhagahamtee moo akkami? Garuu waan
waan dhugaa yoo dubbate dhugaa hinaan fakkaanne beekte na gaafate bakka ta'us jeetumaan anama abbaa fi jiru beekira okay rabbi rahmata gulu garuu na dhagee okay wanni dhugaa akkasitti fakkaachuu dhabu si dhorge maal akkamii namni waan takka inki yookaan waan takkatti rakkoo takka keessa isaatti gisee jiraatu akka gaafatu amma uffata keetis fuula keetis wali fakkaatu beekte okay saniif xiqqoo dhugaa si fakkaachuu dide ammallee namni kaanis akkana kijibaan jedhanii warri siyaasaan mallaqa wali qabuun ni jira wali qabuus ni jira beekte akkasii lafa kaateetiin waan ni jee bakka okay ayyam daafuu galatoomir Ramadan Mubarak Ramadan Mubarak walumaa okay hundaafuu faayitu dhugaa soo fadhu waan fadhaa ta'u harkattee jirta barasa fudhatte nageet nagaa fayya lafa fagoo irraa hin dhufe cinaaksan irraa hin dhufe abbaa kiyyina dura dhukkuba kalee dhukkuba kuma 30 na gaafatan beeyte mana akamaa kana fedee jechuudha yoo faana kana fedee kuma 29 qaba asii naman beeku kuma takkana dura irrate rakkadeen beeku beeyte maasis amma fiigumatti jira karaan goruu wallaaleewu kuma takkatti naa guutuu ni dandeessa maaliif maaliif abbaa kiyya dhukkuba kuma 30 na gaafatan manne akamaa yoo faana kuma 29 qaban amma rakkadeen kuma takka bakkaan itti guutu dhudhabee akkanumatti fiiguu jira jechuudha nama asii naman beeku saniifoo kuma takka itti naa guuti afaan oromoon beektu Jadi dia menahan itu tiba. Mana kan dulu ada. Dia mana? Kamera lah. Dia ada siapa cerita? Akan amni na marifat tu berarti. Selalu cerita. Apa nama rumah itu mi? Teko beda. Okay. Sanifu gala Tommy? Muslim ami? Okay. Barasa kabda? Wan nagar gartefu? ምን አልያዝክም ብለው ነው አባቴን አሞታል ብሎ ሲጠይቀኝ ለምን አባቱ ከታመመ ወረቀት ለምን አልያዝክም ብለው ነበር። እሺ ግን እሱ እንደዚሁ ሲጋርጋሪ ኦኬ ስምሽ ማን ነው መጀመሪያ? አሚና ሳይድ ምንድነው መሰለኝ? ያው እንቁላል ነው የምሸጠው ሌላ ምንም የምሸጠው ነገር የለኝም። ስንት ልጆች አለሽ? 3 ባለቤትሽ አለ? አለው። ምንድነው ስራው? እሱ ሹፌር ነው። መከላከያ ሰራዊት ነበር። አሁን በጥሮታ ተሰናብቶ እየሰራ ነው። የባጃጅ ነው? ባጃጅ አይሰራም። ያው ትንሽ ነው ባጃጅ ነበር አሁን ትቷል። ኦኬ እሺ ችግር የለም። አሁን የረመዳን ፕሮግራም እየሰራ ነው ገባሽ? እሺ ስለዚህ አሁን አባቴ ታሟል ምናምን ስልሽ ምንድነው ሰማሽ? እኔ አባቴ ታማ ሲለኝ በጣም እንትን ነበር ያለኝ፣ ግን ወረቀት አምጣልለው ነበር ኦሮሞኛውን እየሰማሁት። አሁን ያን ነገር ለምን አባትክን እንደዚህ ከታመመ ወረቀት ለምን አላጻፍኩም ልለው ነበር ሸኪ ብዬ ማለት ነው። ግን አባቴ ሲለኝ ግን ያለኝ ነው የምሰጠው። ኦኬ አባታ አንቺማ አባት አለሽ? አዎ እኔም አባት አለኝ። ለዛ ነው እኔም ለአባቴን አሞታል ብሎ ሲጠይቀኝ ልሰጠው የነበረው ማለት ነው። ስንት ነው ሰጠሽው? ብር ያለኝና ያክቤና ከአንድ እንቁላል ላይ ስንት ነው የምታገኘው? 50 ሳንቲም። 50 ሳንቲም። ኦኬ ይሄ ሁሉ እንቁላል ስንት ነው? ይሄ ቢያንስ ነው የምታገኘው አንቺ ትርፍ ከዚህ በቃ 100ም ታገኘ 150 ሁለቱም አለ የሰጠኝ። ኦኬ ከ100 ብር ላይ አሁን ሊሳካ ብለኝ ነው ወይ ደለም ነው ሰኒፉ ሰኒፉ ስለዚህ ከ100 ብር ላይ 20 ብር ነው ሰጠሽው? አዎ ያለኝ ነው ያቅሜና አዎ ማለት ነው። አዎ ገበና አቦ ሰላም ነው በቃ አስተውፍርላ ላዚ ኦኬ አዎ ሶስ ኦኬ ስለዚህ ከ100 ብር ላይ 20 ብሩን ሰጠሽው? አዎ ሰጠሁት። አባቴ ነው ስላለኝ ማለት
አባቴ ታሟል ካለኝ እኔ አባት ስላለኝ ማንም ሰው የሚያደርገውና ያደረኩ። አዎ ይሄ ፕሮግራም ራይም ሰው ለሰው ያስባል ምናምን ብሎ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። አንቺም ኦሮሞኛ አትችልም። ስለዚህ ይሄን ራሱ ማድረግሽ ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ ረመዳን እየመጣ ስለሆነ የረመዳን ፕሮግራም ነው። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ኦኬ ስለዚህ እንትን ሽልማት አለሽ አንቺ አሁን ረመዳን መግቢያ ትምር ነው የምሰጥሽ። ስለዚህ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ኦኬ አሁን ለህዝቡ ምንድነው የምትይ? እስቲ የመጋገዝና ምናምን መተጋገዙ ያለውን ብንተጋገዝ የታመመውንም ብንረዳ ደግሞ የቸገረው ከኛ አቅሙ ያነሰውን አሁን እኛ እንሰራለን። የማይሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ። ለነሱ ብንተጋገዝ ረመዳን ነው ወቅቱ። በቃ ሸራው የሚፈቅደውን ነገር ብናደርግ ጥሩ ነው። ደስ ይለኛል በበኩሌ ማለት ነው ያቅሜ እና ብንረዳዳ ደስ ይለኛል። አንድ ትምር ካለ ማካፈል ነው አይደል? ናው ያለን አንድ ቴምር ቢኖርን ከኛ ያነሰውን ማየት አለብን። እኛ አሁን አንድ ቴምር አለን። ያንን የሚያጣ ሊኖር ይችላል ብለን ማሰብ አለብን። ከኛ በታች ያለውን ነው ማየት ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 20 ብር ሰጠሽ ፈጣሪ ስጡ ይሰጣል ይላል። ገባ? አዎ 20 ብር ነው ሰጠሽው፣ ግን ከ20 ብር በላይ ነው አገኘሽው። በዛ ላይ ደግሞ በጀነት ውስጥ ምስኪኖች ወይም ዳዎቹን ካገዝ ፈጣሪ ብዙ አድርጎ ነው የሚሰጥሽ። ስለዚህ እናመሰግናለን። ትምሩን እንሰጣለን። እሺ አመሰግናለሁ። እኔም እንግዲህ እንኳን አብሮ አደረሰን እንላለን። እሺ አላህ ይስጥልኝ። እናንተንም አመት አመት ያድርሳችሁ። ከአመት አመት ከኛ በታች ያሉትን እኛ እየሰራን ነው። የዕለት ጉሮሮ ለነሱ ላነሱ ከኛ በታች ላነሱ ትርዷቸው። በተረፈ አመሰግናለሁ። በኋላ ላይ ምንድን ነው በኋላ ላይ የምታሳልፈው ነገር ማሳላልፈው ነገር ቢኖር በቃ ረመዳን ነው ከይር ስራ እየሰራን እንድናሳልፈው ለሁሉ ሙስሊም እመኛለሁ። እሺ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። በርቺ። ጃንጥላ አለሽ? የለኝም። ፀሐይ ሲሆን ያው ከነሱም በዛም ትንሽም አለችኝ እሷን እያደረኩ ነው። ፈጣሪ ይስጥሽ። አሚን። እሺ ተቆኒ ረከደል ይፈማ አባህ የመና አፍማ ፍዴ ካለ ደኩባ ኩመ ሰዱም ነጋፈተኒ ኩመ ዲደ መሰገል አርካን ቀባ ወመተ ቆኖ ድሮ አረታቸው ቀርሽ ወመተካ አሲነም ፊፊ ጉመቱን ጅረ ቤተ አመረከደ ትራኖ ነመ ጋፈደ ወጄ ፈያ ኢሳ ጫለ ቤተ ሰኒሁ ሁላን ማቴ ቤተየ አከስ ደደም ጅራትን አጉት ነው እንደሳ Isaan hundinuu ummaan dhageessan dhiifama kaameeraa laappiraan qabatu jirra galatoome ati garuu namaa sirri rifatte wallaahi laazim kaameeraa miti maaltu si dhagahame garuu giseen akkas hin jiru Lugar rifatte moo akkami maaltu si dhagahame? Duuba qarshii kumaan si gaafadheeme qarshii shantama naa kan deeme maalirraa si dhagahamteeti? Waan dandeessu jennaan. Okay bareedaadha. Akkasuma waliin baasnee gargaarra. Asuma amma waliin babaasaa fi namuu waan danda'u asii kan nuyi jettee atillee shantama kan nuti akkasuma waliin baasnee tura. Ni sobaa jettee shakkiin si keessan dhufne. Namni sobu nama akkanaati. Ni beeyna ka sobus sunumaa fi nama waliin baasnee tuma kan naafu guundaa'u. Sunumaa fi akkasiin nama waliin baasaa yee kan nama. Maashaallah. Jechuun nama kamii nama sobuun fakkaatu. Inuma okay bareedaadha. Qophii ramadaanaa dalagu jirra. Akka namni gartee gizii namni rakkatu nu jiraami. Gizee namni rakkate waa nama gaafate warri waa qabu akkaataa gartee hangam takka rifatanii itti kannaniif san baruudhaaf jechuudha. Qophii naasuuti qophii ramadaanaati. San baruuf dalagu jirra. Ati garuu bareedaadha. Bakka kana asuma ramadaana bichaa hin taane gizeetu nama rakkate amanaa maatii dhufe haattuun irraattee
jechuu hunda namni rakkate jechuun nu dhufa nu bira nama qoma danda'u 50 dhibbaas 20 10 ka danda'u akkasuma guutuu waliin baasnee nama gargaara. Darbii bareedaa nama saniif badhaasa qabdaa jechuudha qophii Ramadaanaa waan taateef jecha timiree si badhaasnaa soomana keessa yeroo itti furan soobaami. Saniifuu timira badhaasa sifinnaa kanuma dhaabbadha. Kun qophii Ramadaanaa hawarran nama rifatee gartee nama waan qaburraa nama gargaareef kan namuudha. Badhaasa qophii Ramadaanaati. Ramadaan Kariim. Walumaa nuu rabbi magaara waalaikum. Jechuun warroottan hedduu osoo qabaniifaa nama naasuu namaaf hirrifan saniif dhaamsa maal qabdu walumaa galattu hawaasa maal dhaamta? Waan qabaniif kanamuu waan rakkate adda godhataniituma kan qabne wajjis gargaaranii wajji nyaachuma akkuma gargaaranii dhaamaaf namuma galatoom. Ramadaan Kariim. Waalaikum. Maashaallah yeroo duraatiif nama gizee Ramadaan Kariim jedhanii afaan Oromaatiif namaa deemee arguuf jedha shamarran keessaa jechuudha. Ramadaan Kariim jennaani waalaikum jette hedduu jechuun gizee ati Ramadaan Kariim jettenis afaan Oromootiin si deebisanii nama ajaa'ibaati. Galatoom. بين الشهور أهلا يا أمان هم بيلي بيدش خير رمضان